Sahakari Pakistan mentah sedang cale ben ke Kristian. Sa thang ki mane jong Kristian, sa thang ki yang Kristian bon ke Kristian ki ba tang man light jing sa system na ki Pakistan. Kita ada Quran kedua yang ki jong ki. Ulang ke jing kuat ke India ya ke Pakistan bahkan le ya ke negakam. Namar baka India kalau kami lenti bah ya ke Pakistan lanu bahkan bakalaban le ya ke negakam kalau kami lenti lebun bun snem. Namar baka India kalau kuat bah ya kiri jong ke partai bakin Pistom ya ka kin ajing senen ya ka Pakistan nak jing le abasnin ki jokka. India kalau ong si ong haman lagi po ya kiri jong ki Europe. Bagi Kristen berki Hindu kim jong sengai po jong kiri Pakistan. Dari kita kiri kim ngej jing ong ke India. Nak ngej jing ong ke India kene ke jing dia kam jara ne. Andre mentah duk kari Amerika lu kalau kendit ya kene ke jing le jong Pakistan ki bon kiri jong ki Europe pila ong ni dei ban ngej ya ke baong jong kari India naduk kini ki por balale kat kum khobor baong pakane ke jingle jong Pakistan kala ban long ke ba kasiu keliang ya ke jingle jong ke Denmark bat ke Sweden mar Denmark Sweden la sa thang ki Quran jong ki Muslim kum ta ke Pakistan ke Pistom ya ki Kristian ki badon apo jong kari Pakistan